وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga wallah, aidna ditanu di pamangni si wallah na tarimaan niya sulang uno mga galbak tano na ped niya si kung mga timbangan na amal tano mga pipisa ano nga na mori. Aya mapamagusay tano iman to nagiyang ka iya pinaka-importante amawdo. Isa niya pinaka-importante amawdo kailangan na di tano kalilipatan. Lalayin tano katatadman. Anto lagi yang kaya maudu da asalakaw arwar sangka iya kapag ikhlas na ukap niyat. Tunay man nakap niyat na ukap ikhlas, di ko maulama isa-isanan sa maana. Isabunan sa maana. Inunta na susabada maulama na piyakang bidairan, tigiran man na iya, aya niyat. Nagyang uto akatagsaw puso. Asarta masasarta kapanisa kay ko penggelbak niyan. Ibarat na pipikir niya na penggelbak niya na ya. Na ayat tigiran na ikhlas na pakadaan kasulang wala panunuatan asalakaw ku Allah sa ayabu suwasuwatan ka na da asalakaw arwar ku Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kay importante yang giyang kaiyakap niyata. Natigman na iyo Sufyan al-Thawri. Ada atigian ma'alajtu shay'an ashadda min niyati. Da atigian na tanto ka na bilungan, piyak pakauntulan. Tanto ka na pakauntulan, pagumpian akan aban yan kalawani so ka pagumpia iyakan. Kapakauntula ko si ikuniyatakan, kasuniyatakan atigin na pamanadikliklid. Ha? Pagkaalinalin. At na oras na makaninit kapipya na mga tukaw ka na mababangkiring man sa kapaki-ilaylay. Okay. Susufay al-Asbahi. Na Peter Oya na gunit tiging kasumuha ko sa Madina. Nakagima ko sa Madina na miyaw makan na titimu-timu ang mga tao at titimu-timuan ni Ran sa katawa-tao. Tiga na anta agi ng gina na matitimu-timu. Tigira na gina so Abu Hurairah titimu-timu ni Ran. Na miyakaran niya ko ron na tigu Sufay al-Asbahi. Nakagiya makaran niya ko ron na siya ko miyuntut si ko hadapan o Abu Hurairah aso Abu Hurairah na di manunutulan. Kagiya makapasad so Abu Hurairah. Napitirwa ka nun na tigu Sufay al-Asbahi. Apano tuli akong kasa katero o din na hadith. Mismo siing kadin miyalangag si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam asiyabu-sabu teka na gumiyaswaswa ka. Natigo Abu Hurairah uway. Panutulan na kang sangad na tiyan sa hadith. Asiya kadin miyalangag si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan na miyak kaginawa sa malaak kaginawa so Abu Hurairah. Miyak kaginawa sa malaak kaginawa pamakukuan na malo miya sa barang. Insahal ma'na. Why? Miya sa barang. Nakagi malo makatanud makapiya. Arag sa din yan itero na pinutun na karkad na tigin. So haditha mismo siya kadin miya langag si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi yung utawras na did na pedami. Na gumini na wahman. Miya kaginawahman sa malaak kaginawa. Sa pamanadetaro pamakukuan na sa midap kagdamian. Abdetarop kelaka. Oy. Nakagiyang malupman makapiya. Makatanud. Arag sa din yan diteroon. Apenutul na orkad na tiyan. So haditha mismo siya kadin miyalang agsiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang utoras na did na pedami. Nagumini nawap man sa malaak kaginawa. Miyak kaginawap man sa malaak kaginawa. Tanto amitat taralo. Sarampi sa pamana, kiyadaan sa tanud, miya kulaps. Namalo siram miya bulu-bulu. Away.
Nakagi makatan ucu Abu Hurairah arak sa din na literoon. Amataan at tigin na suwallah. Sa alungan na mauri, kumasa akakukuman yang kumanga tao, na ay tigin na pagampagani at tiluan yan naging kutua tao piyagan na di sa Quran. Na may kumakamon, na tironon wala, abakar ka tigin da pagito kawi, sungani na initurunakan ko rasulakan. Natigin na, ingkay no diyarap. Kaya to kawalangan. Ato natigin ni pinggilbag ka. Natigin na, ay tigin na ini, oriano kaya to kaway ko Quran na ini pamayan degakan. Si iko kadaon daw na gusto kagagawi. Ha? Ini pamangandawakan. Biyati akan sa swaswa terkaya Allah. Natigin na miya mukag ka. Kaya bukya paganadang kaun. Aya bukya bati ang kaun na an matero na sa kanakari na sabanara miya tero. Nagteroon mabu mga malaikat na kadhabat miya mukag ka. Na ayap man nataluan yan, nagiyang ko tawa minikin jihad. Na amay nga makamaw na turun mo Allah. Ino ka mikipin jihad. Ino ka mikipin jihad. Ino ka tigin pin jihad. Ino ka pin jihad. Tingin na abwa, kiyan jihad ka nagi inisugo ka rak ni Arab. Agumin jihad ako sa swaswa terkaya Allah. Natirunan wallah akadabat miya mukag ka. Kaya buwa kiyan jihad ka. Na an materwa sa kana mawaraw. An materwa sa kana pamana tigas. Nasabi na rami tero. Nadatarot mo sa mga malaikan na tero nila na kadabat na miya mukag ka. Ayap man at talwan yan. Naging utwatawa bigay niya sa kakawasaan. Manaitamo ka. Pero nun wala abakan dapakalwagi. Bakan sa kadapakalwagi. Bakan sa kadapakakawasaan. Tama sa miya baloy ka. Adi ka makakailangan si kusa katawa-taw. Tingin na yung kayo no di harap. Natingin na ito na inikidi ang natingin na initutungan na iyakan. Ini sesad ka akan. Tiyabangan na nga sa mga kakailangan, mga pobre. Sa swaswa terkaya Allah. Natigwa Allah kadabat miya mukag ka aya buwak yang galbakangasan na an materwas ka na pamana maginawa. Nasa benaran miya tero. Oriyan niya natigwa Abu Hurairah natipi Rasulullah alabakan adinya di teroon naging kana natlo miya aloy nagiyan na ni paganay ipikikadag si iko apoy naraka jahannam. Ipikikadag ko apoy sa naraka jahannam. Awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yawm al-qiyamah. So mga ulama, natantuwira na pakarganan. Agiang kaya pa man na tigira na giang kaya kapay ikhlas na isay niya margan. Apaganadan. Kaida tari naging utapiter o taro adna oras na makanin at kapiyapya. Nakotop man na pamana kabengkering sa kapaki ilaylay. Na mapakauntol kap man. Nakotop man na magaling. Pamana di kalinalinagyang kutuan niyata. Na kailangan na di talo maakano syaitan. Ngay no. Igira ko na so syaitan na pagkan lang sumanusya. Kailangan na makapanagilatan. Miyaliw mga sabad ko mga ulama. Na igira ko na igira di ka di maniyat na igira ko na pagkaalin. Nananig ka alinaw. Nagkapayaturo na ako syaitan na nagkagising mo yung di ka bupa kaniyat. Ginan sabab pa adnap ka toon. Di taro sa tingin nagkakubod siya mo yung di ko bupa kaniyat pipiya. Maniyat ako nakotupman. Naguman nakakubod. Naupun ka ng paratiya, upun ka guman nagsambayang, nagitod ni kaya akalar ka o syaitan. Natunay ka rin na, mismo adna minibitarayakan. Tigin ra ka na, siya tigin di mga di. Ito sa Zayd bin Thabit. Natingin na uway. Tigin ka na uway. Natingin na sana, tigin na di ko pa nga di. Tingin na yung kayo, no? Tingin
tigi na kagitigi na ame ka mga dia ko napakala ko ikibar na maluya kapake ilaylain so kapag nadagan nadataranan kailangan na basta pamana maniyat ka na maalin suniyat ka napakaunto lang man na maalin man napakaunto lang sa tama sama maswalong alam mo rin na rokan kukum si wallah tayo may kataban kailangan na di ka makakalo syaitan okay tayyib so sabada mga ulama naigilap surat sila sa hadith na paganay surat sila nagyang ito hadith Umar bin al-Khattab aqatiru Rasulullah innamal a'malu bin niyat datarin na so al-arba'in na nawawiyah na ilayin niyo man lakatan niyo na anto na paganay hadith amat isa suraton nagyang ito hadith Umar aqatiru Rasulullah innamal a'malu bin niyat datarin na suriyadu salihin nabutan niyo man kapag ni hadith at tataguno na diyan ka iya hadith Umar bin al-Khattab aqatiru Rasulullah innamal a'malu bin niyat عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نودنا ميتطرونا نمغا تطرسا قاي پرتاديو قبلية kapag ikhlas. Miya pong kaya kini Amir al-Mu'minin, Abi Hafs, askanya sa Umar bin al-Khattab, amiyas wa tunsuwallah. Tigi na miyan gang sa Rasulullah. Ay may sabu sa iyong takatiruin na miyan gang si Rasulullah, na mismo sa Umar bin al-Khattab na si iniyanid miyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kaya hadith, ada kiyang gulanan niya na sahabi. Tigi na innamal a'malu bin niyat. Giyan ito innamaru na tufidul hasr. Ayabu amang lelebak naging ito akani niyatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Na ayabu akaparoli utaw nasukan niyatan yan. Giyan ito innama naging ito kabasan wa tufidul hasr. Ay datarian na innama akramakum inda Allahi atqakum. Ayabu sasakon rakano naso malar kanu ikalaksiku Allah. Innamal jawadu Hatim. Ay abuwa kaya pamana maginawar kanu na si Hatim. Okay. Upama ko di tanong ipamagise, antari ke patuta kebetulan sa kaid. Okay. Kamadala kaid. Antay patuta kebetulan. Guminero kay barata. Innamal qaidu Salahuddin. Ay buwag ya kapapatuta sang ngaran ibarat buwaya ngaran na kaid na so Salahuddin. Wayap man ay pag-isa ka ititigilan na betuan sa paman na kasru sifatin ala mausufa. Upamano ay man ay pag-isa ka na inumadi siya kaya Salahuddin na alim anta ka syair anta ka mufassir anta ka paman na kaid na ituron ka na innama Salahuddin qaid. Siya iting si Salahuddin na qaid kaniyan, nakalabos kaniyan syair, nakalabos kaniyan manaya. Tayyib. Innamal a'malu bin niyat. Ay abuwa mga galabak na giyang kuta kaniniyatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Na ay abuwa ka paruli utaw na so piniyatiyan. Tigman na yung sabad na mga wala magiyang kaya katuro wa innama likulli imri'in ma nawa. Na initanto na kung paganaya katuro wa innamal a'malu bin niyat. Okay. Mana niyan na innamal a'malu binniyat ayabu mga galbak nagiyang kutuwa kaniniatan natiyan to sa katerwa wa innama likulli imri'in ma nawa na ayabu akaparoli utaw nasokyan niyatan yan. Tigman na yung mga ulama adi wa innama likulli imri'in ma nawa tigiran na makasisibayanan na makasisibay mamuso innamal a'malu binniyat. Unutiran sa giyang kutuwa qaida at ta'sis wa ula min at-tawkid. Taib. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. So tawa ya kaya transparent na para ku wallah aku susuguyan. Ana ti gusta bu ada pamana ni panako tungas wallah. So taw aya kaya transparent na para ku wallah susuguyan na ay mabuke pa transparent na para ku wallah susuguyan.
Why? Nang labam yang panako to sab sa ayamaana na nasutawa aya kaya transferian na para ku Allah. Why? Suwaswat si ku Allah. Wa rasuli naguan yan mi pagabde su Nabi sallallahu alaihi wasallam kaanian mapaganad su sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung takatiro Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Daku betadu Allah ubanian siksa. So mga sahaba, so mga tao wa anta fihim ama tatagu kakiran hay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay problema man to. Nasu nabi na miyaw patadin. Why? Tigo mga ulama. Aw sa imas masaiman to asu nabi na dasaya. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم داكو بتاد والله وبنيان سيران سيكسا ما تتاو كيكيران هاي محمد نيمان تunda desa ya Muhammad na apa ada saya nasara ayat kekepitan tanu nasusun na Nabi sallallahu alaihi wasallam na ditanu kesuat tatiuba why وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم daku btad wallah ubanian sirang siksa ama tataw kakiran hay Muhammad sagiang kay masatano na daku btad wallah ubanian siksa sumangat taw ama tataw kiran so sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam amini bagakian piaga na diran pia yan ni kateruno sabaid ko mga ulama wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay so pumasok tawa ayak ya transpirian na para ku dunia kadu dunia kaanian maparuli agu bobe ane mapangarumah fa hijratuhu ila ma hajara ilay ino tu tigu sabada mga ulama dagiraw surasula da mamugirawah wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha na inurun da aluyah kakagia aya bitira sana ka dunia na pamaw ko na da arga yan si Allah din kailangan suka aluyaw niya li tahqir tayyib tunay sa kaimportante yung kapniyata na isa kaimportante niyan na suka peniyata na mapakapsang gaya kaso galba ka ada tago susimba ang tunay ibarat yan ibarat na sa kanapkan ako, sa agapkan ako nangagi adat sukakan. Kailangan na magtong tanapkan ta. Ugaid na si Agyo to, napkan sa aya kapkan yan, na paraan katawis sa bagramit tunay niyan si Allah, namimbolo ya simba. Nasa ka namimbolo ya adat badan. Uway. Datarian na, yaku dipigo, sa ayanin niya tinakan na, pamana, ayanin na adi pamana adat do tuwa so taw na dipigo ugi na so pedakan na edi na di kapigo ibarat na suisa ataw na edi na di kapigo na an masuti an masuti na mibali sudi na di kapigo simba na sakan na adat ben na di kapigo tayyib isa ibarat yan na misimi ako sa patkarakat. Si Musa kina misimi sa patkarakat. Lang kami misimi sa patkarakat. Ugin na midas unya tami. Sa na ininet na asar. Nasiran na luhur. Nasiran na ninet nira na asar. Ay ibaratanan. Daw makasimo yung ibarat sa luhur. Na miyaw masu asar. Kaya matan sumiyo sa masjid na miyo mga nadisinan sa asar. Na miyo mga pedaw kaya na netang na luhur. Na malagid na di medikasi mo yung laon ugay na midason niya tami. Mapakapsang gaya yan so. Pamanasim ba. Isa kasabutan sa giyang kaya hadith. Nagiyang kaya hadith. Nagitimbang ano mga galbak pamanamisusulan. Ibarat na siya kini na di sumbayang. Ino mga dingging kaya ini kasumbayang na makaninit antakadi. Na upama kung makaayos sa giyang kay hadith na innamal a'malu binniyat makaninit pipiya na makaikhlas pipiya. Na insya na iti isa kakitari maun wallah. Gi
Giang kaya hadis ati mga ulama na timbangay na yung mga galabak kami susulan at di katawan. Ay kabuli namin susulan di tanong katawan ni mapipikir manin niya to manusia. Na ay tigi na timbangan o galabak ka mapayag. Nagyang ito hadis wa Aisha katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sa tawang galabak sa galabak kenapa galabak ka pedko ini sugutan o. Wah, berarti na susimba. Adakah sugun wallah amin bal ka sa simba fahuwa rad na pamana diketarima. Tahi baratagi yang kutua ay baratian. Nasa kini na disembayang na maka-ikhlas pipiya. Nasuka pa ikhlas yung pipiya. Na okay, miya korek maka-ikhlas. Why? Kaaya timbangan yan, nagyang utwa haditha, innamal a'malu binniyat. Nagi may ikhlas ha. Khalas. Pamanaukid no to. Ugid na aya kasimban yang kwalla na misembayang sa ibarat na misembayang sa luhur, na misembayang sa makarakata. Udi na 5 karakata. Na taib. Timbangan tanong ko timbangan na man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sa taong galbak sa galbak adami sugun na di ketarima. Taib. Di ang utalima karakata luhur ini sugun Allah da sugun wallah. Sama tu nada tarima. Okay. Misembayang man 4 karakata. Natunay timbangan o galbak ka mapayag. Misembayang man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sa taong galbak sa dami sugun na di ketarima. Taib. So 4 karakata luhur. Ini suguto, koreko anak koreko. Nasita no man timbangan ay mana timbangan tano nagyang utwaniyat yang adita no katawan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ay bu mga galbak na sok kaniniyatan. Ay bu keparuli mga tao na sok piniyatan niran. Taib dita no katawan. Timbang tano ron na gyang utwa tao o pamagyang utwa tao. Nada peniat korek so kesembayang yan. Patkarakat ugi na suniatian na ibu kesiminap suaswat yang kigiraw agi adna pakailairon udi na kalakian uba pamana adna makapranugun ibarat na miele ni nagyang utuwa ginawa ini na misembayang sa kanyan ada salaka warwara kesembayang yan inunta na suaswat yang sa gyang utuwa tao na gitu mawi diterima diketarima. Wah, Allahu a'lam. Sa gibui Mapumagusaitano panita ko wallah magwatano sa may tuwan dawan. Wa hadha wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.